Igongona-inĩ rĩa muthenya wa Jumamothi kuria munini wa President Kithure Kindiki na Minister mweru wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku magomanite na kihiri kia athuri gicigo-inĩ kia mbere ya Rugongo nikuo rukwahoire muingi wa gicigo giki gwakirwo barabara. Ile barabara ya Gikuyari kuelekea Momenji kwenda Kerii kufika Ishara pia Your Excellency, hawa wazee wanaomba uone kama hiyo barabara itaekwa rami mwaka huu. Nĩ mĩario ĩtũmĩte Kindiki athomere Ruku kĩng'ang'a-inĩ akĩmwĩra nĩ wĩra wake gũtigĩrĩra barabara ĩno na tabarĩra ingĩ nĩ ciakinyanĩrio no ti atũhũkagwo ta mũteti. Hiyo mambo unaniambia hapa sasa, wewe si mbunge tena, wewe ni waziri. Hiyo mambo umeniambia tunaenda kusukuma na wewe. Sio mbunge wa kusema serikali leo, serikali ni wewe. Kwa serikali ni nani tena? We sit with you in cabinet. That is the highest decision-making body of the country. Athite na mbere kuririkania Ruku ati kuheo federa ti kaundu kahuthu na no nginyagia kumanagia na riu erute gutetagira thirikari na kwira muingi wira uria mararutirwo. My younger brother Ruku, hiyo bendera ni heshima. Uichukulie maanani na uheshimu hiyo bendera, sio kitambaa. Hiyo bendera sio kitambaa, hiyo ndio iko na heshima ya taifa. Kindiki akioneka kuhuthira muhano wa Minister Mufute Justin Muturi gucarara Ruku bisha ya kibarua kiria kiri mbere yake ta Minister wa thirikari. Na badala usaidie wananchi kuelewa program ya serikali imefika wapi na ile imekwama, usaidie wananchi hiyo kitu ipatikane, unakuja hapa kulia, kuchochea na kulalamika. It is not possible. Ukitaka kulalamika, out. Kuria nyururi yake haria mamuonaga ta mundu wa gwitikia maundu mothe atekuria ciuria, Kindiki amerite wira wake ni guteithiriria president no ti gukararania nake. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.